Kayak ba pikwa ba Jisu le haga ji mjupi haga negasi ke ba mata provinsi. Don way bru haga Bible Marcos no misfeut kar ba sapun ru tertel. Uni bru de mo banla. Ba ba uni bru yo singo ke kerta Jisu Kristus kar karpat Jisu Kristus. Ba ukhat karpat Jisu upha khot yu. Ba ba uwan hajan Jisu Kristus ha Jisu. Kaktin ke joble ko ong ba Jisu ong mikwa ngale ayu ye me. Ba uni bru le tho hok. Ba ong Jisu ong u khelet ke jinget jume kalapan khia ye me. But une ubru na do kata kasi ubod Jisu Kristus. Kaya ga bapikwa ba Jisu ule haga ji mjupi haga negasi ke ba mtak pula bisinga. Jisu udon ni ga jikali nam ta jo pi barok ke bapet ni video. Pikwa ba Jisu ule ayu haga ji mjupi. Kaya ga bapikwa ba Jisu ule haga ji mjupi mentak pula bisinga. Kaya ga bapikwa ya tho hok. Ya tho hok nai buri na khamat jong Jisu Kristus. Nangit pinyo ya ga jubab kumbau Bartimeus uyo ya ga jubab. Pikwa ni em banlai nagi kam berthai. Pikwa ni em banlai nagi kam di, kam bam, kam thok, kam perem, bishar, keren si, keren bitar. Pikwa ni em banlai nagi jinglong, nagi jingsniu. Pikwa ni em banlai. Lada pikwa ya tho yu Jisu Kristus daga doknod baro ya tho hok, ya tho shisha nai le rang ki pelok bisinga. Ya tho ya ka ega ba pikwa ba Jisu le aga jim ga jongpi. Le si don blanj pi ba pang ga bestom ya tho Jisu Kristus ngani gasngi. Ông Jisu ngakwa men penkhia no enga ông Jisu ngakwa men pelat no enga nega pop ke banga syate syakhom ya tho hok pro bisinga pinyo I Jisu Kristus unle ki kamba ki bakrao aga jim go jepi ya tho daga jinge u Bartimeus ba wan Jisu Kristus wan berkat daga jinge ndo klimat ke ba yo sngo ba Jisu u penkhia isbon ki bro pat u yo sngo ye gerteng Jisu Kristus bat uni u Bartimeus ya tho hok pro bisinga namar udon jinget ke donut udon ngene jinget ba menta kasi ngan khia bai namar ba udon jinget na kata kata ubret no ye ga jan kub jong u pro bisinga kene ga jan kum jong ni Bartimeus ke ga license nam ta ga lawe ga jong u namar ha kitu kipor ladang ngimri star lada kibru kimri star ke badon gi jing dunah gi khotmet bal lada kimyo ye ga jan khanang ba kibru kim tip bagini kibru kilong kibru dunah ga khotmet bal gi don kam jaga jingbang bat bagi brukin ay yaki kin arab yaki dalele kinamyo anrei u Bartimeus wat ya kata gajan ga ba ukengkor wat ya kata gajan ga balong kalaway wat ya kata gajan ga balong future ga jong ula bread no eka namar ga donot udon ga jinget ba menta ga singan khiabai udon ga jinget wan hu Jisu daga jinget ki plo bisinga u khot karpan u Jisu Kristus daga jinget ba wan hu Jisu Kristus daga jinget ba Jisu ong yu ga jinget jome kalapan khia yame ki plo bisinga khot karpat ye gerteng u Jisu haga ni si ke bomta daga jinget wan ha u Jisu daga jinget pinyo I u Jisu ule gi kamba di bakrao haga jim ga jopi pinyo u Jisu un palat ya pin non ko pop ko pisate syakom ka badon kami pi ki blo bisinga wan daga jinget pinyo u Jisu Kristus un penkhia ya pin non ga Jepang ka pisate syakom wan daga jinget ki blo bisinga ha u Jisu Kristus khot karpat u Jisu Kristus bat bot u Jisu nadok ka negasi ki pula bisinga